Ka Sarkar Jila mendagasngi kalapan bena bakal menjur bantau ya ka expert committee na ka banta ban khmi binia ya ka reservation policy. Ka menteri jong Sarkar Jila ka kong amparin langdo ka badairu ka chairperson jong ka committee kalapan bena bak Sarkar kalapan mi ya ka notification bantau ya ka expert committee ka ban pe ka bha kam bha jam hapo kacing penia jong ka reservation policy ka ba lalong an nadu snam khat khanai spa nyopuar. Sarkar juga jelang Meghalaya kalau keluar pantai mana syarikat tu tak ni kasih ketika kapu belah bantu benar pada lembaga notification kepala peni Mene step si kerikyo najun anaja kartuban. Kami kecil benar. Kalawan ulong hadir ba ke komiti kebelatong da Sarkar. Bahkan peknya yang kecil ni pajak yang kecil menjulang. Jong kata ke roster kapadai pembian yang kecil kumpa ibalan akan dijelaskan Meghalaya. Komiti kepala tung negosiasi dengan syong bagi political parties baru lang solansan. Padahal kau punya kau bikin dong jom ke demokrasi. Sarkar Meghalaya kalau snowy. Bahkan senang yang kecil aja dulu juga komiti kepala ya tentu ban yang terakhir bagi yang mereka dulu halal ke state roster dan ni kata kebukaan penyanyi jadi ketika jam ni kecil tung jam ha kejelang Meghalaya. Tetapi kecil yang mereka jemput lang jom ikut baru ikut political parties parti san berkait. Kalau sendiri ban hak ia kata macam ai jenis Sarkar, maka dari ban hak dan kawai ke expert committee, lani kekenhon jong inong song ibadan yang ke qualification yang dikenang Pakistan, but yang diberi ibadan yang kata ke expertise lani ibaladai ibaladon yang kata kerenyeng berkecimpit berkeren halor kani kebhak aikam aijam lani ke state reservation policy haga jelajuni jember jemur lang jong political parties bro om bakalalong kawai iladong di political parties kita so om datang Nerai rumah kecurang ni ke demokrasi, ada pun katakan jemput, badan dan syah, yang di political parties berdebat, bagi yang bagi keren kalau state reservation policy, kayak benar yang katakan. Kemarin ini di demokrasi, Sarkar kemelakukan titik terms di bidang sosial. Ini step hadir ke jenis penduduk negeri, jom berkomiti. Ban Sarkar telah pergi yang kami notification kapala pernah pada ban on how yang kini ke komiti kapan bed yang kata kabahakam bahajam hapo kating penyan jong state reservation policy kapala longan kabelakang lalong polisi nadu siya daispa nyobuan usong kunor jong kani ka komiti lani ka song kunor jong kani ka komiti but kita pinyosin bentang ha kani ka komiti ide gandai kumni haran kibalasta bat kibalapas bat balas utro ha yakaan
constitution jong kani ide bandai bill dipelapas ban tiba ban politikna yang economics, ke sociology, ke demographic studies, but ladas no bangkam kiwi de. Kami ke expert committee labaha eka bahkan pek ban wan yang kecing ai jimut jong inong song along the state reservation policy dakaba kishim yang kecing ai jimut na barok ibadat bentang akan dengan demokrasi kejongi ila pandai political parties lagi di parti sang pandai ila pandai di NGOs ila pandai di civil society members ila pandai mana jumut na barok iba ay jumut namar hakabo kartu abang isim juga nurungan kada iban bit kan biang na barok sosno jangan dijelang joni